Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Pipidang sengobai pi syakimat jangan gajan mit sengi balang. Karp kundai tri Kyllalyngkot arajar pausan. Mentanginya pai syua syakimat Khubor na Kylleng Jylla. Kikir tong ki banyak khon ya ke election MDC syaki jing darbar tau an jong ka khasi hus but giant hus autonomous district council. Kaban salong karp huai tri urampang arajar pausan. Kiblat hab kerteng hene sengi gilong. Marway na mau pelang dingye constituency, nong spung sok yang constituency, Jiao constituency, nong Thamai constituency, mau Kendro constituency, Soreng Kham constituency, mau Khar Pentor Umkra constituency, Lengur Ikertong Jongaseng NPP, Namo Demai, nong Krok constituency, Natiang Waja constituency, but Shiliang Mentang constituency, Namu Kla Umulong constituency, but Sapai Sasnyang constituency. Arngut na Kamoshin Road constituency. Hikimi kipa bat kibahinga sem joga samla lilioris wa alang kabadang apa waistam karta kabla suba sya penyap dusman hakirunar kikwa pakakon jongki kaniyo kejing bishar hok baba kirunar kebidan kiti kin sya penjitam kat komkaan kuman chupen kan mau bahaka apho trip Kyllalyngkot acara pausan lalap ya kamet yap jongan ga samla nagi benta ka wariat marjan bat kajaka bertemu penlong jaka oddo. Kikimi kikapa ki subajur bakala bandai ke jingsya penyap dusman namar bagi dan ki dakishin bakala syadung daki kenjatiar ki bandam. Ka Office District Social Welfare Officer deka jingan trelang baka District Sangkap Hub for Empowerment of Women East Khasi-Hills District Shillong. Negesngi klepin sungguh thuk patba halo ki an ki biadai ki Pyrthei hagi jakatre batip kum ka Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention Prohibition and Redressal Act aratara khatlai. Haga diga jing pincai pat ba ya kene ka an ka balong ha kala imkra police point Shillong la jing kren daga executive board member jong ka reach Shillong ministry ka kong candida Kharsentio bagi nong mi khmat daga district legal services authority kirang ba shnong jagi pot ligi shnong naga than liarbang shadu sha ka shnong maushud haga jing lang ka balong ha kap khundai truk Kyllalyngkot acara pausan haga shnong kli umstem riboy district Kelapin mana bikin ajing kershan pura yuk kertong MDC ke NPP na umroy constituency ubah rangkin sai karbuki namar bagadon gajing trelang hapdeng MLA ke mau hati baru MDC ke umroy constituency namar bagish pot ligish nong ki hapo ke umroy district council constituency hak election MDC klambeklet no ikiriti ki dustur bagi liat nyam liat rukom kumlabu bentah nado ki men barim Kerat marwet kabahap hapo ke hima miliam kelapin kutno eka liat nyam tenrai kebelatip kum kasyat sojer ya kebelapin long hagashnong bari dua riboy district. Haga diga liat nyam sojer na liat nyam da kabaa ya ka nguk kadem ya ulay sirnya kum gajing kan mau buram ya long san ki mansan mekin ya kerku kerdo ya gajing tung gajing tap kebalong ru kum shibenta gajing aingu ya ublay nong tau nong bo ban yo eka jing kerku ya usok ningkong ubagi lum kilang na karap karyang. Mentah punya pai syaki Khubor nakari. Ucian thamara ublasan post nam karta. Budan keti ben penyap ya wui beriu bandang mentah kata yo. Bela penyap sia arngut ki beriu. La pentip unang asat ke ying bishar Kerala. Keberai penrem u ben set along his pas nam. Ki khunjong u shudra karan ublasan ku saus nam karta. Bela syak dung tari haduk bu undayam. Ringkat lang bagi kemijong u ke Lakshmi. Keladan nyupun rus nam karta. Kladawa bagi bor jongkaan kidiban pasino uchen tha mara hado bo undayam. Kaken hul menteri jong sarkar pedeng belepenya du menteri rang ba do keri Narendra Modi hagas ngi balang kala ajing menjur ban pelat pat ba National Critical Mineral Mission ban penut pisah hado kan rajar lais paklur balak mi lenti bekajing bay pisah kan long khat prahajar klur di public sector undertaking. Ka Pondicherry Unit jong ka AIADMK kelapin long daga jingaki hagas ngi balang bandawa bandai ban pelat mardor yi khat langut kinong tong dok kha naga jai bende Tamil bakin thopru iki ndrengut naga than karaikal kibla syakem hakshi pai navy kari Sri Lanka hakap penyo truk Kyllalyngkot acara pausan kajing syakem jong kini kinong tong dok kha kalong hadin bekla jam bakla yo international maritime boundary line Wapenya klar yu put sam haduriau hapdeng keri India bat keri Sri Lanka. Kejinga Kenyat kebala poi syaduk kejinga yu para beriau
haka step jong ka le nyam wani ama wasya ha ka mahakum kablalong ha praya graj Uttar Pradesh haka sngi balang klawan ra ka jingmen saw jong kilai phongot ki kinthei kat bagidang thumu banlecha sangam na ka benta ka amrit snan kablang ko wei na ka jing le nyam bakarpang haka mahakum kini kala ja ha padang ka jing tuat billion ngut ki runget sha Uttar Pradesh benishim benta ka jing le nyam jong ka nyam Hindu ka pau nambha hakri India Kakinuan Sipai India, kalayate lokbat ka Assam Foundation, kablong kuway na Kislam Tirksai, bagislam Tanjan bapaw nambha haga Jylla Manipur. Dagis pas nem, kinong Tirksai baginong Tanjan, kibatibit ka Jylla Manipur, kalaban pinmi ikibabon jad kijan, hakurukam tan, bat hakirong maper-per, kibapinyabit hadukat kata yakibriyo kibarabar ka Jylla. Kakumka Khana Samari jaga National Handloom kapin pau baga Jylla Manipur kedan palat arlak ngut kinong Tanjan hagwa bunaki kidai kinthai ka Enforcement Directorate hagas ngi balang kalapin long gijing Kendra hagwa bun gijaka haga Jylla Madhya Pradesh hadim bakalap ksai bigidon ki private firm ki badon kti ban pinmi ban shalan yakadut plus new hapok kari bat shabar kari dagwa penankam yakilap certificate pasusna thok Kajing Khandra da kinong tray jong Enforcement Directorate kalong ham Bhopal, Sehor bat Morena, nadu ka steps ni balang bakini ki jaka ke Enforcement Directorate karayok kurup derpulai tli ki lab report blakin no bagi dei bujupiran kam ban shalan ya kadut ka basniu shi bun kiri bakin thop ya ka Bahrain, Hong Kong, Singapore, Oman, Qatar, bak United Arab Emirates. Mentabinya phai shi Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Kino ya ki hakin shasa kalute bat thang yaki katto katne ki embassy kinthop yaki jong ka France bat Uganda hapadeng ki jing ki persha yaki jing mamle AA jong ki ri ka Pyrthei halogi kam thombor haka thai mi ngi jaga Congo kini ka jing kulmar ka ya bat ka yakin an kabla jabyang goma hapadeng ki sipai Congo bakile no M23 kabla penlong ya palat sapwa jang ki breu ban pen kerja jaka Umintri dari jang ke Israel lakular banbu yaki sipai Syria klam da bu por haduk lano hal bagi sipai jang ke IDF kindang buk tem haulum Herman banekun persya ki kin hon bedai bat ke Iran ke Israel ketemu ban khangla di bon nong shun ban yo jaka hakatha jute jang ke Syria kat bakadang penne ikajinga dai baki nong shangshna kajinga khon hapdang ki le no M23 bat ki sipai Congo kadang yai biteng hagoma kat bagi jing ki kidang ke hakin shasa halo kajing bam le AA jang kiri ke Pyrthei kijing persang ban penyasuk kidang sa ha kajing bam tikna kat bagi no yalam jang than kidang thmu ban penlong kajing alang kerke ha pedeng kajing jur jang kajing kan at bat kajing ke banang jur ya kidang shangshna Secretary General jang ka UN wa Antonio Guterres le kran bat ki President jang ka Rwanda bat ka Congo hak bolakin tu ya Rwanda bahkan sange no ke jingkar shani ki le no M23 barkin tu ban ajing ada ya ki rupat ba ke jinglang jingman ha goma kadang long ke jinjar hak ba ki le no M23 ki sinshar ya ki jakab kongsan ki hospital kladap lun bagi jing persang banyarap ya ki break plasha penthon mintirang ba do jang ke Israel Benjamin Netanyahu unselech Washington haka sautrik uram phang banyak keren ya kebenta kebabot jang jingate bansenge yasiat ha Gaza ber President Donald Trump kajing keren kan long halo kajing pelat ya kidang sya rabor kajing pinmi no ki sipai Israel bar kajing yo jimentoy ben beteng ya kajing ate akular sesawut ki sipai penne jingsuk jang South Africa kla sya penyap ha Congo kalau penki ya kajing yap jang ki sipai SANDF sya ka khatlangon ha bedeng kajing kan at kebedang ya beteng hajan goma Kishipai, kibidai shibenta jonga kampanye pinsuk hakathan kreating ko hakajinga siat hapring kishipai Congo bakile no M23. Mindirang ba do jonga Serbia Milos Vucbic ula no yakakam hadir ngajinga ki patba hala kajing tua jonga tunum kabla penyap breu hano visar kabla penmi yakajing bitar hala kajing bamsap bakajing senshar. Ondang sa hakakam hado bandajit yakasorkar kabatamai. Kino yang ki ha Kinshasa kelute batang ki katto kene ki embassy daga pendram ki jing bamle AA jang ki ke Pyrthei halogi kam thombor haka thai mi ngi jang ka Congo haga joka por ka jing le ka bujur kadang beteng ha goma ha pring sipai jang ka Congo bat ki le no M23 kala penlong ya pala saulak mod ki brewan petwer
Tiki tu Kylleng Khubor hakimat kimat kublai.